Uba Bobby L. Nongbet District Sport Officer Haribhoi District. Ula pentip pat ba bakalempung ngelekai sport ki kena school Haribhoi. Bat kebelatip kum ke district level inter school athletic meet arjara pusau. Kabadai ban sedang hak syitrik Jemang. Hadu Laitrik Hamadan NSCA paham seim lahap pan pensange no shua kata kadai hadin bahakini kisengi Haribhoi ke jingshit kerang kesengi kalalong syaba palat. Ulang ru bakatei kerai pensange shua ya kadai kelumpung ngelekai sport ki kena kadai hadin ke jing peta jong udisi ke Haribhoi bahap ban pensange shua namar ke jingshit kerang palat jong kesuny beneng bat kebala man penmensau bat yo pang ki kena yelekai bashim menta hakadai kelumpung. Juga district sports office nopo na wan na kani kubor man batai phi ba ka district level inter school athletic meet arja apusal kabra thamu belong masai kasngi hadu laitrik nila pun sangi no shwa but in postpone no shaki tayo banwan te kani ka kubor kolong hadian bangila yo panyakan baru disi buat ula advice ini bang nyihapan baik bahaya ni kewajar ke bawah kini kesingi kela long ba shit pelat berkuala ke bawah long ba la mensau ya kinrang ni kai ko ikna ni kai pemadan takadau ula advice ini bang nyihapan ya postpone shwai kini ka meet berhadu benda pentip yang dah kemui kulo ti nakaliang ke office ka haban mentip ipisia ki school ki non simenta biang ba kinang ba pengkre kini ki tayo banwan let's say how ki ini hapo kasantari ning persyam pendap no kini ka district level marba ka state level ru ka dong how ni ubnahi how last week jong ni ubnahi mi te dengan kerpat bagi school boro bakin lang ki ba pengkre ki na bet but na hanon no kapor ning tip no ipihi bagin stang kini ka district level at kumjuru ba ki kena kidang kelanmet kidang pengkre ilade kang ba kinyo pende bah ni ka athletic meet.